Jabar jajah. Oh, cek lekar keng ibri acelak sambil akacah ngala oding ilum peteh mun melak pedeng imat keng mun medem beda yate. Cek lekar ibri pepe kalumpang bibir ceruk saloni mi semadurang korang akebayan cukemi. Lah kelepek ke ibri lagu daya leka. Canda kalakal reng laki ni kemaki ngucap ali burda remaja gelem tak minta kering tuan sampian ni kering laki nakal dimin ra'a tu mana debu patut ni musleh. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Jelas makin ngucap beb makin ngucap ayang mun tak gelem minta kocak percuma tika alajar lamun tika takut tak kelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem labu ceke sengkok nah bang tika tetapi tika tak gelem ngarti. Mancing-mancing iki aduh bahe pokok ngambu-ambukan makin mengurukkan cara pacaran kebele kak mbian mun nakar libur gagule kak tau sanya banyak kande tau sanya banyak cenci penta kering tua mun minta le liburongku mun banyak alasan pret mulai didina kalak HP nah ini lagi mulai nadeki langsung ecat mas aku butuh kepastian malam ini juga kau mau meminangku atau kalau tidak lu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah amma ba'd. Ulama ulama izza guru batan kaula jukan guru ajunan sumulja ke Haji Ahmad Mahrus ajunan sumulja ke Haji Muhammad Soleh ajunan Kiai Haji Muzakki ajunan Kiai Mawi ajunan Kiai Misnu ajunan Kiai Ahmad Satib dan setuju para kiai setuju para guru seampun hadir nuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pagauning beten kaula namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun rabu teralingki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus pemangku tisa dan gedeng beserta aparatur tisa epon baik carik atau apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibul dakwah wa sahibul manzil Iki Kak Binto, Bapak Sahri, sarang Bapak Sirudi,
pun setuju jajaran majelis keluarga saya kesempatan mungkin abda aki acara haul dan tasyakuran semoga apangki dan apolong kau leban ajunan saat mungkin tetia sebab kau leban ajunan bi Allah pakun epapolong sampai ke akhirat dalam keberadaan kenging ridha ipun Allah, dalam keberadaan selamat, dalam keberadaan masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat dan salam kak dinto kaulaban ajunan anyuun. Mentor kaulaban ajunan sehadir saat semangken epok tak abingkengan di Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Mentor kaulaban ajunan epok tak abi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat. Sehingga ketika kaulaban ajunan syafaat di Gusti Kanjeng Nabi kaulaban ajunan tak kira tindak neraka ipun Allah manter sakak dinto bodena. Amin Allahumma. Karena manusia ni kemudian masuk ke swarga ni kepada pimpinan bangsa bang bodoh. Sayyidina Abu Bakar itu nanti akan menjadi pemimpin orang-orang yang ahli di bidang perjuangan. Sayyidina Abu Bakar gak dinto seaforngi Gusti Kanjeng Nabi situmbak to ni sampai sikil ki soko bahasa Madurana gak dinto etanca olar Nabi Muhammad asaren palumampa na Sayyidina Abu Bakar takut Kanjeng Nabi ni ka abungo takut ngiding make etanca olar ni kata akulian. Nanti orang-orang yang membantu perjuangan dalam Islam itu nanti akan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga jadi pemimpin. Saya rasa Sayyidina Umar orang-orang sebengal, orang-orang sepelak tapi memperjuangkan Islam. Sayyidina Utsman nanti jadi pemimpin. Saya rasa pimpin orang-orang soki tapi lampu. Sayyidina Ali nanti jadi pemimpin. Pemimpinnya siapa Sayyidina Ali? Orang-orang sikit muda tapi ibadahnya luar biasa, perjuangan luar biasa, padahal nafsu nak raja, pangapro nak banyak. Beda kelompok lain beki. Nyamana Profesor Dr. Kiai Korun. Nah, Korun ni pemimpin dia budian. Saya ada Korun ni kan? Korun ni kan orang sederhana. Orang ketika miskin na ibadah tapi saampuna soki lup pada ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada profesor, ya benih profesor ada profesor. Jadi para profesor pula. Nanti ada Fir'aun. Fir'aun ini kan nanti juga akan menjadi pemimpin. Saya rasa kita Fir'aun pemimpin sezalim, pemimpin setakni serdak kasih pimpin. Ini kemudian Fir'aun. Cuman Peter manabi Sayyidina Abu Bakar neka masuk ke kanan, Korun, Fir'aun, Abu Lahab neka ngiberombongan masuk ke kacir. Kula benajunan menter Nur'ah kelompok Ashabul Yamin. Orang-orang seiki ke kanan masuk ke surga Allah. Lebih-lebih mantar kaula benajunan efek ta'bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikah pada telo orang kelompok Gusti Kanjeng Nabi nikah. Bitan gula ibadah baah, mi pula tepak kapan jenengan saya hadir. Paseraan sepertama aktsaruhum alayya salatan kana aqraba minni manzilatan. Saya rasa orang sepaling banyak mau solawat mata solawat ke Gusti Kanjeng Nabi, maka orang sepaling banyak mau solawat ke Gusti Kanjeng Nabi neka orang sepaling semak budian apolong dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
jadi budian ni mun ka Kanjeng Nabi ni tak usah alangso tak usah pah tekek nyelekek sampean tempat tani tergantung solawat bagi itunya sera orang sepaling banyak macam solawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi orang ni ka sepaling semak dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kuda benajunan ahli solawat amin seten punten mangken bade solawat areng sareng hadir ka pengajian sampean kan ro deui ya begelok rumah kelok ngerti seten punten kula benajunan ketika bulan Maulud sakalian asolawatan iki mun bisa solawatan sabenare mun bisa sehari 1000 sae tapi mun pak 1000 pian pak debu apa tak oleh ke pasar tak bisa 1000 pola bisa 100 tak bisa 100 10 seperti istiqomah benar pada batu maurib tak bisa 10 sekalian iking mun sekalian palanceng Allahumma sholli sholatan kamilatan taman Muhammad tanhallu wa tanfariju wa tuqadha wa husnul khawatimi wa yustasqal wa sahbihi lamhati wa kulli ma'lumin lak nih kesampian maca solawat sekalian tapi kencerna tak kebitung mangkana fi kulli lamhatin wa nafasin kelaban bitongan ke tepetengan wa nafasin bitong na nyabah nah boleh bi'adadi kulli ma'lumin ben sebanyak bitong na pereng saya ajunan uning ya Allah maklumin lakai kan di ajunan jadi solawat dekat sambian sebanyak ke tepetengan sebanyak keluarannya bah ben sebanyak pereng saya Allah ni ka uning berapa banyak pereng jadi makin macam ning sakalian kencer na ikel tekel apa banyak keng cuman mun macam ning situng ni kembian cek kasengkah parangrang palaon pasae cek yang kencang teko pah nyeladar Allahumma sholli sholatan Kalimantan selatan teko depak ke Banjarmasin selawat teu selalu macam ning situng bagi tergeleter dadi pabek semua laon pasae ngaki puru sambil ngempen anak mun sampean nyanyi ngaki puru kasana penapolean ang make laki nang itu Allahumma sholli ala Muhammad orang seahli maca solawat kak bintu hadirin budian pekan efek tadi Gusti Kanjeng Nabi makanya umat Nabi Muhammad ni kemudian pangki ke umat Nabi Muhammad kalaban dua perkara situng min atharil wudu kalaban lampat wudu nomor dua kalaban solawat kaulaban ajunan dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya pungki pada kesempatan solawat ni katore kaulaban ajunan becah apa hadirin solawat ni ka nomor situng mal amalan tak perlu ijazah sampean mul amalan selain kau tu beda guru nak kau tu beda sanad dari kak mama amalan nikah jadi muntroman dia kau tu beda sanad kau tu beda silsilah oleh dari guru na dari guru senika mun amalan selain solawat tak usah beda sabri embian macam solawat na apa abai yang memberi ijazah itu Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah beri ijazah umum di dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu hi orang-orang seiman sallu maca solawat sampean kabeh jadi Allah semakon bertung nomor dua solawat ni kalau parlo ikhlas ibadah selain ni perlu ikhlas mun tak ikhlas tak terima solawat ni tak perlu ikhlas maka kita ikhlas mun maca solawat ni pakun terima saking dari agung dan muljana ajuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan biar macam solawat na apa-apa ini
keng pulan suara nyaman paha solawat pakun sampean ni ke solawat pada Gusti Kanjeng Nabi ben sampean pakun oleh fadilah meskipun empian asolawat benih keng karena Allah tak pada ben ibadah selain hebat apa tak hebat solawat ni kak. Jadi malam-malam saya tak butuh syarat ni cuma solawat ni kak, tak butuh ijazah, tak butuh ikhlas. Jadi pun kula benajunan macam selain hadirin belum tentu oleh kejaran karena perlu niat selesai. Anu napa kula ben sampean rat melarat mun bedemal amalan tak butuh syarat, tak usah ikhlas, sampean tak usah beda guru. Lah baca solawat apa saus oleh sampean. Saya apal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad oleh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikahnya mana solawat sajaratun nukut mun ibaca marina isa jumlahnya 400 kali. Saya orang saya maca solawat kak dintoh solawat sajaratun nukut maka bi Allah nikah pada bun saya andi pungkan apa saya akan debuni kula Habib Segaf saya ada bu nikah Habib Segaf nikah saya ada bu saya orang saya maca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibaca pun ba'da isa jumlahnya 400 kali cek kurangi cek lebih pun isa ibaca tok maka sampian pada bersih andi pungkan apa nikah tu pun Habib Segaf dan kula mulai kita pun tuk ngamal lagi nikah ambu mun tuk kula bi Allah alhamdulillah rezeki berkembang keng musibah banyak bayi ya buk mun pakar beri pesete beri musibah ngidem bian manusia ni kan seni kebi Allah sajon tengki angin sajon santa nggih terus tak tepan angin cak kita tengki dengan baba boleh itu jadi gula benajunan ni akhirnya gula hadirin rezeki lancar keng musibah patang kebiar ambu gula macam saudara sujud nukut ni partos sekali ni ambu takut keng tak kuat gula rezeki tak orang korang alhamdulillah janda antar kia ungguan ni ambil lagi tinggal lagi ni kamu tak bini boleh ya bini India ya kau sembilan solawat sajaratun nukut nikah Habib Segaf bin Syekh Abu Bakar titimbian baca bada Isa berempah baca nah baca 400 kali kula benih kula saya ijazah ni saya ijazah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim ni kan nyaman Habib mbian mun ngamal laki na tulis nyaman Habib sabi ijazah ni ka tulis Habib Segaf mari Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim saya Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim nikah Habib yang memberikan ijazatan ammah Habib Segaf nikah soki terlebat nikah ngamal laki nikah solawat sajaratun nukut nikah akhir Habib Segaf nikah pas memberikan ijazah secara umum dek kesetuju orang saya rasa kesukaan ngamal laki atau amal laki nikahnya mana solawat sajaratun nukut sajarah ni kepungka nukut ni kapese jadi sajarah tu nukut ni kepungka napese saya rasa ngamal laki ni kapada bersih andi pungka napese panpar lok bi Allah pada gila jalan kempang kulit simin ngamal laki kan makin nambu tak kuat kulit rezeki dah banyak musibah jan banyak ngambian saya kesukaan ngamal laki atau dia amal laki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bektonah ba'da isya kutu baca samarina isya jumlahna 400 kali pon mentir bisa ngamal laki saya kesukaan ngamal laki mika pertama nika peti solawat ka adin hadirin kau leban ajunan membanyak masolawat kau leban pancingan bekal efek tabu dan eka polong di Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek ke surga nanti epeti lesan-lesan sekempang mau solawat epeti lesan-lesan sekempang asam pun dak Gusti Kanjeng Nabi dan kemudian epet tabi Gusti Kanjeng Nabi dak kaswarkan Allah amin Allahumma amin mun iaman nika solawat nika biasa iaman nika saya keluar nika biasa solawat saya kan nyanyi nika solawat ngumpul anak nika solawat tedunga anak ipa tedunga solawat tak buang budi solawat
Makanya Yaman itu terkenal dengan sebutan julukan negerinya para wali. Yaman ini kan anak umur 15 tahun nikah biasa amin piat temu ben Gusti Kanjeng Nabi persis benempian umur 15 tahun lai tompa apsa kapi kan mari terus apsa kapi kan baca gelak mun tompa apsa ni kata dengan nyambe bu mun si berak juga beni apsa opso juga mun absaab ni kalau berak yang tak dengar guli ni ke absaab mun pian aguli bisa pah berak jo opso mun absaab ni kan pian muntro tak yentarna mun asarina maus ayat kursi aman dari absaab ni kah ben asarina maus ayat kursi ketika asarin pian lo kerja dari absaab keng mun opso apal ayat kursi ni kah maka mun opso ni kebeni ayat kursi ayat tersabak kursi dari pentung lagi kecetak kah embu sama juga Yaman ini biasa sholawat sini kala kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul Ya Rasulullah salam Ya Rafi'a sya atfatan ya jiratan ya uhailan judi wal ika saya baca pedungan anak-anak gini Muhammadun basyarun وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر makanya cekak Nabi Muhammad kanak-kanak Yaman ni Nabi Muhammad orang nikah kempang amin pepereng sepereng ni kekingi dengan eka pikir cek nolena mbian mun pah nyari otangan pese tak lem nemu kapan tedung ku tak amin pen nemu pese kan nggih mbian ni kesek kami pasti barang segi ngi dingin ke pikir cek saran orang ini kamu tedung lapar kapan tedung amin pengakan mi lecek nyaman kapan ngiding lapar boleh ada apa-apa anak apa Yaman ni kami Nabi Muhammad bahkan semua anak-anak Yaman ni ampun amin pegus Kanjeng Nabi solawat ni kata buam buri sehari Yaman ni kalau kayak bini ni kata apa long kula lo teman uning kula teman uning videonya seperti apa Yaman tetapi bini ni kamu lebot di budin Roma ke solat kepada orang laki atup tutup kapi mun pahikan teman pah tutup lebot budin Roma maling sape jaga tuli entar Yaman ni kan bini ni kalau abolong laki bini ke pasar laki kapi aduk bini sekali ya mun kan tu lo bis mun pah laki kapi lo bis sejak lah alam malain tengki sepenting umpama aku tu ke pasar yang pengen pecucur mana jualan menoreng ki ada naber cek ke bela-bela naber belah hilek kelek tu bertolo-polo tak ibakihan padahal makin lalak kita ada nikah Allah tikal mun la rezeki na sambian pakun Allah ibaki tak usah ngakui cara haram nggih pecucur Nabi Muhammad ni ka atekeng lambak ni kami lekas baju Nabi Muhammad ni ka mun atekeng ika bela arke kolak ka ni ka kula sing alak di Siti Khadijah 10 dirham jual 11 dirham 10 namo adalah sedirham petena keng mun matura masa ba dari ngajualan dak iya paling ngepol billahi kolak kata oleh pecucur hadirin le selawat saya baca mangkana cekak Nabi Muhammad nikah sehingga anak-anak Yaman umur 15 tahun kak itu ampun amin piatmu ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentar kau lebih ajunan yang betul orang sebisa amin peh atau ban Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma amin orang nikah saya atemu saya amin peh atau ban Gusti Kanjeng Nabi man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah
seorang orang seneng ali Nabi Muhammad di dalam mimpi, maka orang ini kebekal tabangki ben Gusti Kanjeng Nabi dalam kenyataan. Dalam kenyataan imma mungkin tabangki alam dunia, imma budian kaula ben ajunan tabangki akhirat bekal iki babi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Kalau ben barokah selawat dimin hadirin ki zaman Asy-Syaikh Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Ketika zaman Imam Abi Yazid Al-Bustami kak dito nikah Nabi Muhammad ampun wafat ampun. Bersitung orang nikah intara ke Mekah. Apa ben anak jalan kedua. Debak ke tengah jalan ternyata sepak ni kebah mati. Tengah perjalanan kita ada pak ke Mekah mati tengah perjalanan ketika kemudian mati kelenun ku tak apa kobong mayit ni poton cetaka poton badan poton celeng kapi abu kejak todus anak ni ke tengah jalan pada emak apa ni pah poton cek dengan ki odin bersih kapan mati pah poton tetap celeng dalam keadaan bingung ni kapah berdesitung orang guan entek gelu ni kecik genteng apa? Benih genteng dik. Ganteng luar biasa. Nabi Muhammad ni keganteng. Cok sekian ganteng ni kebunter. Sebab teti dua. Sasebang separuh ni kegantengan Nabi Muhammad ikatibi. Seseparuh boleh. Sebab separuh boleh. Seseparuh ni ikatibi Nabi Yusuf. Seseparuh boleh ni kampuli orang satunya. Kita termasuk ahli liasin, namanya separuh ni. Oh, pada iya sekali. Baca aku. Mereka tak percaya aja cengkok genteng mereka na. Tak percaya aja cak gula genteng. Tak kira percaya aja cak gula bailo percaya aja. Arroyan berbahaya lah. Kayak Nabi Muhammad ni kalau nak kerja hati, Nabi Yusuf ni kan nak kerja hati. Ma hadza basyara illa malakun karim. In hadza illa malakun karim. Mari benih manusia malaikat. Orang mendengar Nabi Yusuf nikah hadirin. Yang ku benih orang, yang ku benih malaikat saking ganteng. Nabi Yusuf nikah separuh ganteng. Kayak nak kerja hati. Nabi Muhammad nikah sasebek ganteng. Kayak lo nak kerja hati. Kayak Nabi Muhammad ni kalau teman kalah, mun apolong benoreng pande tekian didi. Apolong benoreng gentengan didi apolong benoreng koningan didi apolong ben sepote potean Nabi Muhammad didi apolong benoreng gantengan luar biasa gantengan Nabi Muhammad didi persis holi yasin dia lo kira para jajam bian kuda ni kemen apolong benoreng pandaan ni ke didi pemulai kadanya lagi apolong benoreng celengan ni ke didi apolong benoreng juga nyampit cong petir kepecetaknya mahal ini pon jadi pada masa ni kampung Asy-Syaikh Abi Yazid Al-Bustami pada situ ngoreng laki bapak dan anak berangkat ke Mekah tengah perjalanan sete bapak mati pah langsung poton buat ini kehadiran poton celeng luar biasa ku tak dalam kemudian bingung todus anak minta tolong kau orang poton caklah bapak poton pah mati kan ibu ku ben todus jadi pulang todus dalam kemudian todus ni kapah datang orang laki guan tengah luar biasa pote terak lemajit sekobong ni kebi orang seguanteng ni ku tak pah yosab dari cetak sampai dek ke soko ku tak pah potian ben siki oding gentengan ben ki oding pah auba pah pote boleh pas keton seanak ni katanya giman anta ya sidi sera ajunan ni kami bisa bapakku ni sepoton panjusar sampian ni kami pah bisa ditipote pas ijawab ana Muhammad Rasulullah sengkok je Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ni kan Nabi Muhammad ampun setan ni kan ampun wafat Nabi Muhammad akhirnya bi anak ni kebah tanya aki mak Yusuf li ayyi syai'in masahta abi anak apa ajunan mi ngusap teng sepoten kulit pah jawab bi Gusti Kanjeng Nabi teng tuana kaki jelo tedung mun tak tege maca solawat saya bukan kok tak tedung sing malam kecuali sebelum tedung pas te maca solawat saya bukan
mak bi kanjeng Nabi yang tadi fil yaqdha dalam keadaan biasa ni akhirnya ni kau pai kau puraki hadir kau puraki kerja ben seneng haji si anak nikah panabit mole ke kampung tibi ke daerah nah ku tak payah tanya ki bi anak nikah penasaran tang bapak ni ngalaku apa mi pah poton mi pah kobong kapan mati mi pah peteng mi pah celang ku tak pas esare ke tetang ke nikah tanya tang bapak ni apa lakon cik ibu dia masih fokus je ngegenteng pas ngegenteng andi kelakuan mi pah tega poton pas ego bela bi tetanggen ego bela lagi babang kaki jocong lamba ampo mabuduan pese berkulit dengan cerita kitab ni kan tiada conjur sagang ko tapi mau nek kan tak ada mabuduk pese tanggi ada sebanyak je mah kompoyan pese mun mabuduk je tak ada mun mah kompoy je buduk ngabuduk pole kan buduk metu buduk kia mbian bang ngocak oh iman dentro saki nama buduk macam asola buat pen malam saya buku iya saya ngatain tare tekok kencon tutung-tung na tekok pah poton macam-macam hadirin nek saking dari cuhu bang mabuduk pese tak usah mati ki odi ampun ni poton makana gula benajunan ya pala abri oh tangan abri pala tak abri asoporai sini kele makle tak tetilan-tilan tak nyaman bentatang ke butuh gula ben sambian salah saya deer teti pada riba ya sapora gula mendepak sini kecek nikah hukum perlu berdepak tangki kak itoro ya sekalangkong tak itoro ya lo apa cak gofur nampian tak kira polong bentang gofuran pelampian ni por kan tak kira tepak kan kok le gula nikah cuma adik kewajiban berdepak hadirin gula tak kira bisa ngubah mbian Nabi Muhammad tak bisa ngubah Abu Lahab tak bisa Abu Lahab ni kan macam di asli tak bisa yoba bi kanjeng Nabi pakwa jawabun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Muhammad kakek tak kira bisa ngubah orang kecuali keng bingko ibrin hidayah Nabi Muhammad tak bisa ngubah orang kenapa nak boleh karo Hulil Yasin ya karo beda pak gula ni kan masalah urusan itu nak pacang hidayah gula tak kira bisa ngubah orang dan gedeng gula jangan banyak acara jangan kaun jangan tak buambu beni embian saya ubah gula saya ubah mobil jangan raja betangki ke kula ti biasa ubah jen oleh kawan cengan tak kira bisa ngubah sambian keng mi nah alpat enten kula alpat ni kata anda pajero tak anda dia tak anda tak andi lopot sepora ngocak tak andi tepak kata anda Allahumma sholli ala Muhammad baik tanya aki bisa tak beli mobil raja beda empat biasa sing lena kauncengan baka amma kula ni kerja dengan ku ke copok ni ke kula ni ka lambat kan kula berangkat dari nol tak diandik pernah sekali titik nak kena ke bayi Roma mari ke bayi Roma kula ke bayi pondok sampai makin pak kuntak di mari pak makin nak kanak kesebitan kula selama kula mampu engki ada urban kula ya tapi aslinya benih kula sabri kula cuma sebagai perantara engki benih kula oleh di kamar saya bagi kanak-kanak compok saya apalagi Quran ya sih boleh nak kauncengan lu akan diberi enggak melemakin kan berdekik biasa bener kayak ngatanya gula tak ada loh apa mungkin gula makai man kaman kasih palai beri kalah tak beri dan tak cak gula tak pater arah apa milik gula ya loh apa palai beri ya kalah tak beri ya dentek tak ada dentek boleh identik boleh pun tak ada nginep boleh lekuk gula ni jadi benih gula sendiri saya benih gula justru benih nak kanak compok ni keseng ngampung ke gula saya ngampung kanak-kanak karena ketika itu muncul benda nak kanak compok apalagi Quran makin ampun sengang polo orang ni kan justru orang sengang compok saya di semen depan ni pagi berterong kan sesak sini kesokan Allah boleh singi berotok kan sasak boleh singi benyiur kon banyak ya Allah pikir benih nak kanak singampung ke gula singampung kanak-kanak ya gula ngampung dia keterong apa je malah mun bini gula tujuan keterongan ni kan pentong bendi kok kemarin ke bahaya ring kanton ni ke lantak temani kabin bingko tak iya kemarin
Kurang 10 menit lah. Menemu pencara militer menjana. Pungkula nyanyi saya kalau arroyan ni kenapa? Nah, ayo porok, gula saya nyanyi sampean kura pidato. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kemudian saya kapolong bi Gusti Kanjeng Nabi ikiba masuk surga. Beda berapa? Rela. Terong. Mulai baik kok. Pikir gula mulai tahu sabri berkat ni. Oh, tempat kering apa dina ni? Bon, ki intina solawat ki. Solawat terteka hajat kafi. Bermentar kau le benajunan budian efek tabi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bertung ni kah? Pasir saya efek tabi Gusti Kanjeng Nabi nomor situng orang seahdi maca solawat da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentar tepada kau le ajunan. Amin Allahumma. Nomor 2. Pasir orang seefek tabudian di Gusti Kanjeng Nabi. Orang-orang seoding ki itunya melarat. Orang-orang seoding ki itunya ni miskin. Pah sabar. Bu, yang si sabar ini kasi melarat kah? Bila-bi al-mukarramah ni. Bah, nemoy mah ada je anyara kabin pah geleng ngajar aja. Ada selaki. Tege panas kopi ngapente dunga ngata makit. Ajo ka ima ada juga sa kabin oleh 5 bulan tek kurapa geleng ingat rantai ya beca. Kok bon kaki kabin oleh 4 tahun anak andi pak lenca kapan boleh geng pak geleng cek kutang situng tak yo bae dia kecek dengan pekai sampung bon peniti. Bon disampo sini kah? Aku. Celakar orientasinya tak pada kak. Ring laki bering bini ni tak pada. Mun ring laki ni ke burle-burna ke ring bini. Orang bini tunya burle-burna. Pese, kalampi, geleng, tas, sandal, kodung. Tekku tanya akim bian, dekipan beleman. Andi berempat kaki kodung le. Ku tak tal-talan kodung kare. Tanya akim lagi nambian kok candi berempat. Andi hitung yang ku. Nah pada jam bian. Tanya akim lagi. Andi berempat kok aku tak andi kok catung deh. Ada apa ni kok caceleng. Praktis tak kinalin salen. Kotor tak kin kombesel deh. Kiba uduk baca tapi ni aing merah. Pelik dah ia celeng bol. Apa mundeng bini ni kaya Allah kejak kodung. Kodung Paris, kodung kotak, kodung lanceng, kodung sono, kodung sakaratul maut. Setelan menik, meces menik. Kalau pada bentang kancil kan tar celater deh. Kocak celeng ke lampi berisi pote, berisi coklat, berisi biru. Teku menik tak meces. Mun di atas celeng ke bawah, celeng ke dalam, celeng ke lampi. Siapa munyi kucing kini gitu aja. Orang miskin sesabar, yang melarat sabar nih kah? Melarat. Pasir orang iparengi ujian kelaban miskin pas sabar maka ni kemudian bakal efek tabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ni keseneng kareng melarat sampai ulama itu wakil senikah manidda'a hubban nabi
wala yuhibbul fuqara wal masakin fahuwa kadhib. Siapa orang ngaku lebur dak kustai kanjing Nabi, cinta dak kustai kanjing Nabi, king karing miskin ni tak seneng, karing miskin ni kebenci, tak lebur acak kancan bendring miskin. Aslina orang ni kalau seneng dak kustai kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi ni kah idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemun ngundang orang melarat, orang miskin, tuli berangkat, tuli berkah, tuli entar, cek ka parlona persis bendeng gedeng re mun sa molotan tepak kasih melarat anak ang sa pagaunjengan kakek pak engkau kenyang jonge coba sa molotan tepak kasih soki unjengan gol 2 ku letung lah selah cek gol 11 lekor tepi cek ke kon kak tuan biasa nama mata kapan lagi nak datang ibu berkat arpuan ben anak saya ngambak berkat ada nak cok kau benih ngalakin tertawa senak di tong 2 3 4 ni banyakan ben tahun beri ada nyak letik kah setelah banyak beda sedaya ya bu entar kapi orang bulat jadi kau lebih ajunan lebur dek kau orang miskin kat itu termasuk dalam panah ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi ni kata anda katunya Kanjeng Nabi ni ke miskin. Cengcoman miskin Kanjeng Nabi ni ke benih miskin tak andi Kanjeng Nabi ni ke miskin keng tak anda gunung Uhud toman epataber teti emas Kanjeng Nabi tak kesokan hadirin tak kesokan. Kanjeng Nabi ni kemudian ditunyai beki kau orang beki senika. Jadi Kanjeng Nabi ni kalau karkeng lebur ke miskin ni ke lebur senang Kanjeng Nabi pun senang kau orang miskin. Makanya orang-orang saya takdir miskin, orang-orang saya takdir tak andi, sabar ketika miskin. Orang kak ditubuh dan efek tapi Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi doa Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah dan gula pau di aki miskin, pamati aki miskin, ben budian papolong aki ben orang-orang miskin. Manter tepak kau ajunan. Amin. Terus tak terus ke polong Nabi Kanjeng Nabi, terus tak terus ke libur Nabi Gusti Kanjeng Nabi, terus sokin apa miskin. Siapa hampen dong benem mereka kayu. Terus tak terus ke polong Kanjeng Nabi, terus sokin apa miskin, sokin. Hanya tak nyambungnya mana. Tapi punten senomor teluk ni kasih ke polong bi Gusti Kanjeng Nabi orang soki tapi saya beri kajet tema ni kampian senomor teluk ni kan senomor teluk jadi saya orang di Allah paringi soki paringi banyak tunya pah jetem tangkung jetem jaga jetem paringi orang senakung jetem nikah jamin budian kapolong bi Gusti Kanjeng Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah sengkok ben orang senakung jetem pada ben dua kriki rek swarga maka nampian kak mun tekitar tetangkeun sampian bede jetem sampian nikah tinggal maka tak beri banyak keng cek lupa pun bulan apa aringi jetem kasah mbu ungku le sa beri ada kinom jekan mak le pada bede sa beri aduh bahwa maksudnya ada Muhammad tapi mon matur ini kata aku betir Muharraman gi nggak diberi gi Muharraman jote man gak diman kula diberi teman kaun cengan dak kada kili genting kaun cengan ke kili genting ini kula lepas dari situ ngoreng katanya kiai abri kajat tem ni kesesai katina apa kiai kan to ni kula bi masyarakat ni ka ipanglo kiri polan Muharraman ni kajat tem ipanggil ka pi pa sahabat itas pentas akhirnya pah ibriin lece pun orang ini kalau pati saya abri kerja tem ejeng papadeng ni kata saya cepon arosak kehormatan pala abri tahu sakit lo kebulonya benyang goreng pakai dokumentasi ki foto ni kan maki abri kan mata nyaman kasih ngalak kan tudus je tem maka sebendeng tuan katanya sini kebitan gula teh gelok jadi bi gula kebala sini kan ki orang sebiasa abri kajetem tetapi jangki buru kas abri kajetem ero abri katas pentas ero traki ke bengkon bang sebeng koi nomor situng aja keikhlasan nomor 2 jetem masih nerima ben keluarga nama letak todus maka abri pun tong badeng kan ki todus cepon kula pada pidato kula bae kebala bi kula ajunan seampo abri kajetem traki ka kubingkon tek ngetek
terus lagi bener kaya jambu berpimpin aja ke keikhlasan sampian sabri ke jatim mai sebab atas pentas pabi sampian parengin atas pentas jambu bener kaya sabri ke jatim tek bener sabri ke jatim jeng papat bener selok bener saya tak nyumpeng sekali juga aku pampian saya kok cari bu saya tak bener saya tak nyumpeng arah apa mak perlu tapi kan menurut pemadeng harus kehormatan guys hadirin anak apa mak perlu pemadeng si pertama banyak orang saya tak tahu cek berdeja teman kelabat pemadeng ini ke orang saya tak tahu ini ke mak lepah aroma secek berdeja teman terkadang dia tema kapan ke atas saya ibu aja tak nyumpeng bah nyumpeng dia tema ke atas sabu umur 3 tahun 4 tahun 5 tahun kerdus ibu ceden maka secerdik juga nyumpeng pah bengrembeng ingat ke anak tibi reng laki jibuk mun ngetilak anak-anak kini saya ingin ada anak kayak mau ngetilak ring bini ratian saya kalau pake ada sambian leres kok sapung cak leres ke buru ya oh silam poji ya saya mau cak leres cak ada iya po kaki mau cak lempo ke buru saya mau cak kok ros Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 anak pemikutu pemadeng nikah syiar hadirin syiar nikah tandana Islam syiar nikah kutu pemadeng wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub mun syiar nikah pemadeng mun syiar nikah ibadah ala ko fokus ki ele ke benda jeung pemadeng kaureng tante kau lebih najuran ke andi perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kula pada apa iman gak diman ala ko ibadah ni kemangkin cek teknit tamun zaman lambe zaman pujuk ni ke zaman humul ibadah ni ketas gunung mak le tak emu temu orang mun itu muak ngalle aduko abinteng mak le aman mak le mangkin ni ke zaman media kula benajunan zaman HP mangkin kemelo bengesamilah biasa ni raga langsung tepak mi pahang sahu apa nyaman dari yang kapeng hah kasang bahasa di mana kasangnya bahasa kita gede kasang oh mau di Bengkalan pasang munda iya dia gula banyak bahasa sebenarnya saya ngerti lu teman kauncengan ke Telangu ibri jajan pan mari ibri jajan pada butuhan dua mana torek cel kocel leko ero pada rem macam kulit jajan ero cel kocel ya ikan to cel kocel gitu iya kenapa cel kocel apa ku ganggu oh cel kocelnya mana bakule compok meni cel kocel je meni jajan kocel kocel ya Allah kule kira pikir pada remaja cina recang kule rocel kocel Allahumma sholli ala Muhammad tapi kula ngabala emang gak dimang anak ko ibadah kula ban sampai ni kemangken papadang tamun lamba anak ko ibadah ni katek ngetek tayo matao mangken ni ke zaman media ni kehadirin papadang kula ban sampai ibadah ni kecek papadang zaman lamba anapa mak le tati siar cak mangken ala ko maksiat papadang azina ni mangken isuting pas ala ko fokus sak sudah ka mangken tek ngetek ka mun pah kelakuan ibadah ni ka mangken tek ngetek sementara maksiat ni ke papadang mun pah itu enggak nikah kula ku ada ring ala ko ibadah maksiat kapi saya kata lain gedeng ni jelas cek secara pacaran tak halal leka halu guys lagi bersama ayang papa antakae cek makin sebenarnya mahram a video call lan irekam yesser man kak keman hadirin makin semka kalam bi irekam video na ekede man kak keman pas ibadah kuluban sampean teknya teka jelas sajian laki bini ni kemakin cek ndak kalaka secara pacaran dua pah laki bini pah nguluk mangkacung pah mangkacung deh iya bu ayang deh iya
beb aa biar nyempit iya deh. Jadi secara pacaran mungkin ke papi iya mami. Cara pacaran benih bekal benih apa? Cak kerodeng gedeng papi mami. Sudah emak kejelek. Benih tak oleh ngolok papi mami. Cuman pabek pantes papi je turun di pajero ruang. Sepatuan acelan anda sini lanceng saya tekuk tas aju papi. Itu gedeng papi dukolan. Papi mau kemana? Papi mau ngarit. Ngarit apa papi? Ngarit rebah. Di mana? Di Basaba. Mami lagi apa? Ngaur celap dung pi. Tekepok pada lotong papi mami nih. Tapi maklum berdawai sesuai nak. Jadi dengan makin saya maksiat hadirin edang papadang makin ni. Kekalakuan mungkar iwa patau pasal aku toat kula benajunan teknya teka papadang. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqul. Tingkah ni lebih tajam dari debuan. Mun sampean tak bisa nyuruh kau ring. Sedekah tak usah nyuruh. Mpian mun sedekah ideng papadeng kau ring ni kepada ben senyuruh. Bi orang bekal etoro. Mun mpian ala kau papadeng kau ring. Mpian sedekah nyak benyang orang tak cak ngucak ni lebih mantih. Etem pengucak tapi tak ngalako. Maka cuman mangkin ni ke sajen banyak tukang penceramah. Tapi orang jen maksiat jen banyak kia. Ada apa? Si ceramah kuliah liasin karo pelak ngucak tapi tak alako. Mun pidato palampo. Abri si ngucak cerai. Ngucak kena mempedi cerai. Maka tak manti hadirin. Saya manti ni lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih tajam daripada ucapan. Ti nama kita ngucak keng mun alakoh itu akan menjadi sebuah bukti daripada akan tetapi tidak lakona, daripada acen tapi tidak olena. Sebini pah ngucak aku lebih senang kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan keboh. Ngaku pak majelek maju 0823 ki korban berarti aja langsung merasa bani kocak makanya lek cendek kalakal reng laki je mungkin kocak lebur I love you love me you and me lap lapon jo barjaja jaja barjaja oh cek lek keng beri acelak sambil akacah ngala oding ilum pedeh mun melak pedeng imat keng mun medem bedek yate cek lek beri pepe kalumpang bibir ceruk saloni mi semadurang korang akebayan cukemi lah kelepek kebiri lagu daya leka cenda kalakal reng laki ni kemaki ngucak libur dak remaja gelumun tak minta kering tuan sampian ni kering laki nakal kimin ra'a tu mana debu poton ni musleh laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Jelas makin ngucak beb makin ngucak ayang mun tak gelem minta kocak percuma tika alajar lamun tika takok tak kelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem labu cekesengko nah beng tika tetapi tika tak gelem ngarti. Mancing iki aduh bahaya pokok ngambu-ambukan makin mungkin cara pacaran kebele kak mbian mun lakar libur gagule kak tau sanya banyak kande tau sanya banyak cenci penta kering tua mun minta liburongku mun banyak alasan pret mulai di dina kalak HP nah ini lagi mulai nadeki langsung ecat mas aku butuh kepastian malam ini juga kau mau meminangku atau kalau tidak lu gue jaja barjaja nakal kapi reng laki ler tangkan cadare reng laki aja saya dimaafkan nakal kapi kecuali kok
maju ban kok ini pon bener-bener pas saya keberbus Kanjeng Nabi sejam pon nomor situ orang yang ahli maca salawat aktsaruhum alayya salatan kan aqrab minni manzilatan yaumal qiyamah cek pun Kanjeng Nabi saya orang sepaling banyak mau salawat dak Gusti Kanjeng Nabi maka orang ini paling semak dak Gusti Kanjeng Nabi mentertepak kaula ajunan amin. Nomor dua saya keperluan Gusti Kanjeng Nabi orang saya uji kelaban kemelaratan tapi sabar Nabi Muhammad mulai ki odi ngadua Allahumma ini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin ya Allah dan gula pau di aki miskin pamati aki miskin ben papolong aki ben orang-orang miskin nang arah mahsyar tertepak kaula ajunan amin. Nomor telok Kanjeng Nabi ajabu ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa asyaru bisababatai engkau ben orang senakung jatem pada ben dua kriki rek swarga orang sabri ka jatem budan bekal ikram pagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah salah situ ngasih telok tepak dek kaula ajunan mana bi kaula ben ajunan masuk ke salah situ ngasih telok cek mang pole cek kubatir pole kaula ben ajunan bekal selamat amin Allahumma. Hadirin sedaja sesepuh dari keluarga besar Bapak Sahri semakin oleh mantar sareng Allah yang kak derajat dalam berzah setelah dia mengasap kaula ajunan seampun setah kelaban perpangkian mangkian mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala esapora umpama bedetu sana ilm kopur otaba ialam kopur esaba irawdah min liadil jinan amin dan jauh dari hufra min hufarin niran esaba ke kepunan swarga dan penyempang dari curang-curang neraka amin Allahumma amin. Sekali itu bisa saya pendapat orang ben lebih nanya sapora sejam empon manabi beda salah saya pendapat lek sapora tak langkong gelak toko beda bahasa saya yang menyinggung ya lakar sengaja singgung biko tak mantoma ya ceking makle bagus menter tetilan jalan ke sayang gi sapora beda bahasa saya tak saya beda bahasa saya tak pati bagus semoga saya berdapat tetilan jalan kau leben ajunan semangat untuk maca solawat saya berdapat kau leben ajunan sabar ketika uji kelaban kemelaratan tetilan jalan kau leben ajunan lampu ketika uji kelaban kekempangan rezeki amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha khususan ila abai wa ummahati Bapak Sahri indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. La tu'azzibuhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa in kanu musiina fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma tasaddaqa sahibul hajah fikatan wa fidaan wa najatan wa salaman lahum minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم ببركة الفاتحة.